ngo wa mugabo wasimbuye umuyobozi w'icyubahiro ubu ngubu ngo barimo gushakishwa na Amerika yatanze miliyoni 10 z'amadolari kumubona gusa apana kumwica Mushtaba Kamenei. Izi ntambara zahishuye ko burya Amerika na Israeli bajyaga bigaragaza nk'ibihanganye mu bya gisirikare ariko bakiri inyuma mu ikoranabuhanga. Uyu munsi kugira ngo Amerika na Israeli bigabe igitero muri Irani bisaba kujyayo. Niyo mpamvu mu myiteguro bahagurukije ari amato yabo barasatira inkombe za Irani. N'uyu munsi kugira ngo bagabe igitero nuko bahagurutse indege zikajyayo. No kuvuga ngo ubuhanganye bwa Amerika na Israeli naho ngaho bugaragarira. Ariko Irani kugira ngo irase muri Israeli ntabwo bisaba kujyayo. Niho nkubwira ngo abantu benshi bibwiraga yuko Amerika na Israeli ari ibihanganye mu bya gisirikare ariko byaje kugaragara yuko bakiri inyuma mu ikoranabuhanga rya gisirikare. Kuko uyu munsi iyo baba bafite ubushobozi bwo kurasa Irani batagiyeyo ntabwo baba bari guhura n'ibihombo nk'ibyo bafite uyu munsi. Nicyo rero nayivuze ngo izi ntambara zizarangira ariko zizarangira zambitse ubusa Amerika. Igitinyiro yashaka gushimangira ahubwo icyubahiro cyayo kihasigare. Buriya Uburusiya ntabwo uyu munsi bukeneye gushyira ibirindiro hirya no hino ku isi kubera ko Uburusiya bwageze ku iterambere n'ikoranabuhanga rishobora gutuma barasa hariho hose ku isi batiriwe bava mu Burusiya. Ibizi ballistic missile ni tekinoloji iri hejuru cyane iri gutuma Irani yihagararaho, iri gutuma Uburusiya bumaze imyaka irenga 4 buhanganye na OTAN ariko batabasha kubutirimura. Kubera iki? Kubera ko bwashyize imbere ikoranabuhanga, ibyitero byinshi babigaba bibereye i Moscow cyangwa se bibereye mu Burusiya imbere, nyamara bikagenda bikangiza ibintu bikomeye. Igihe cyose Amerika na Israel bazabagenzura ikirere cya Irani, intambara yo kubutaka izaborohera kuko abazaba bari ku butaka icyo bakora no kugenda bigarurira ibice runaka, hanyuma resistance yakahabaye igacibwa intege n'ingabo zo mu kirere cyangwa se n'indege. No kuvuga ngo rero niyo mahirwe ya nyuma Amerika isigaranye kugira ngo yikure muri iyi ntambara, yikure mu kimwaro. Kuko ubundi aho bigeze Irani yamaze kwambika ubusa, niko nabivuga. Niyo mpamvu rero navuga ngo twitege ko intambara ishobora kurangira vuba kubera ko ntabwo Amerika na Israel biteguye kwirwana igihe kirekire. Ntabwo bishoboka. Kandi nanone ntibiteguye kuyivamo batsinzwe ngo amarike amaboko kandi bo bayitangije. Ibyo rero bizatuma bakora iyo bwabaga bahagurukana imbaraga za nyuma kugira ngo babone ko bakwikura muri Irani. Kandi uburyo bwo kuhikura nta kundi nuko bagera ku ntego yabajyanyeyo, ariyo gukoraho ubutegetsi bw'abayatora, hakajyaho ubundi butegetsi buzakorana nabo, bityo icyo Amerika yashakaga ikabira kibonye. Inshuti bakunzi mukurikiye Umushinga TV muraho. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro tubagezaho buri munsi, ibiganiro birimo amakuru atandukanye, amakuru hirya no hino ku isi, amakuru yibanda ahantu henshi cyane, harimo Kongo, harimo Burasirazuba bwo hagati ndetse no mu Rwanda. Turabakiriye mwese aho muri hose, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Turifuza kubagezaho amakuru kandi meza. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, niwe Ndamukunda Jean Pierre. Karame. Turabakiriye. Murakoze cyane. Hari hashize iminsi tutaboneka ngo tugane n'abakunzi bacu. Yego. Ariko uyu munsi Irani ngo birakomeye. Irani biracyakomeye. Kandi buriya iyo tutabonetse kuri kamera tuba turimo ducukumbura dushaka amakuru kugira ngo abadukurikiye tuzabaha amakuru meza ayunguruye asukuye. Ngo wa mugabo wasimbuye umuyobozi w'icyubahiro ubu ngubu ngo barimo gushakishwa na Amerika yatanze miliyoni 10 z'amadolari kumubona gusa apana kumwica. Mushtaba Kamenei. Ni ikibazo gikomeye cyane.
nshuti bakunze mudukurikiye muri uwo mwanya, ntabwo byoroshye, ntabwo ari intambara yoroshye iri hagati hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho Iran ikomeje kwihagararaho imbere y'ibihanganye nka Amerika na Israel, aho Iran ikomeje gukora ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi kugira ngo atubwire ko hashize igihe kinini cyane Iran iri mu ntambara kubera kuri ziriya tariki 28 z'ukwa kabiri ngira ngo, ubwo Israel na Amerika bateraga Iran bakica umuryango wose wa Khamenei, ndetse bagatera n'abajenerali bakabica, ndetse n'abantu benshi batandukanye. Cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ubu ni iki twakwitega? Icyo twakwitega ni uko iyi ntambara ishobora kuba igenda igana mu minsi yayo ya nyuma, ariko ukaba utabibona uyu mwanya ugendeye ku bukana ifite, kuko iyi ntambara itangira Amerika na Israel bumvaga itazamara igihe, ariko mu by'ukuri Iran yari yariteguye. Ikindi abadukurikiye bakwiye kumenya, hari ikintu izi ntambara zagaragaje abantu benshi batabonaga cyangwa batari bazi. Intambara yo muri Ukraine OTAN ihanganyemo n'Uburusiya, ndetse n'intambara yo muri Iran aho Amerika na Israel bihanganye na Iran. Izi ntambara zahishuye ko burya Amerika na Israel bajyaga bigaragaza nk'ibihanganye mu bya gisirikare, ariko bakiri inyuma mu ikoranabuhanga. Uyu munsi kugira ngo Amerika na Israel bigabe igitero muri Iran bisaba kujyayo. Niyo mpamvu mu myiteguro bahagurukije ariya mato yabo barasatira inkombe za Iran. N'uyu munsi kugira ngo bagabe igitero nuko bahagurutse indege zikajyayo. Ni ukuvuga ngo ubuhangange bwa Amerika na Israel naho ngaho bugaragarira, ariko Iran kugira ngo irase muri Israel ntabwo bisaba kujyayo. Niho nkubwira ngo abantu benshi bibwiraga yuko Amerika na Israel ari ibihangange mu bya gisirikare, ariko byaje kugaragara yuko bakiri inyuma mu ikoranabuhanga rya gisirikare. Kuko uyu munsi iyo baba bafite ubushobozi bwo kurasa Iran batagiyeyo, ntabwo baba bari guhura n'ibihombo nk'ibyo bafite uyu munsi. Uyu munsi rero bisanze mu ntambara ubwabo bashoje, ariko iza ari intambara ibagoye cyane kuko ni intambara ibahenda. Kubera ko kugira ngo bayirwane bisaba kujyayo, kandi kujyayo bikabasaba kohereza amato, gutwara y'abasirikare, kohereza indege zinywa ibitoro bihenze cyane, indege zitwaye ibisasu bihenda, noneho kandi bikabasaba kujyana na rya koranabuhanga za air defense system kugira ngo barinde ayo mato, barinde izo ndege, barinde abasirikare, kandi ubwo bwirinzi nabwo bukaba buhenze cyane. Ni intambara iri kubahenda, ariko yahishuye yuko mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare bo bakiri inyuma. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi Iran umuntu avuze ko iri advanced mu rwego rwa tekinoloji kurusha Amerika na Israel ntabwo yababeye. Ni ukuvuga ngo Iran nubwo bayibombarize kuri ruriya rwego, n'uyu munsi iracyaohereza ibisasu bikagera muri Israel mu birometero birenga 2,000. Nicyo rero nayivuze ngo izi ntambara zizarangira, ariko zizarangira zambitse ubusa Amerika. Igitinyiro yashaka gushimangira ahubwo icyubahiro cyayo kihasigare. Buriya Uburusiya ntabwo uyu munsi bukeneye gushyira ibirindiro hirya no hino ku isi, kubera ko Uburusiya bwageze ku iterambere n'ikoranabuhanga rishobora gutuma barasa hariho hose ku isi batiriwe bava mu Burusiya. Ibizi ballistic missile ni tekinoloji iri hejuru cyane, iri gutuma Iran yihagararaho, iri gutuma Uburusiya bumaze imyaka irenga 4 buhanganye na OTAN, ariko batabasha kubutirimura. Kubera iki? Kubera ko bwashyize imbere ikoranabuhanga, ibyitero byinshi babigaba bibereye i Moscow cyangwa se bibereye mu Burusiya imbere, nyamara bikagenda bikangiza ibintu bikomeye.
mu gihe otani mu gihe Ukraine na Amerika biyiri inyuma kugira ngo babashe kwihagararaho bagomba koherezayo indege zabo. Uzi uko ejo bundi bari ibintu byakomeye ngo F-16 zahageze ariko izi nyinshi zarahaguye. Urumva rero mu by'ukuri ni cya gikabyo cy'abanyamerika n'iki noneho kuba ari nabo bagenzura igice kinini cya media usanga ibitangazamakuru nyine bisakuza bibogagiza ariko izi ntambara zimo ziraramika ubusa. Rero wari uvuze uti iyi ntambara yo muri Irani aho igeze ahangaha twitege iki? Nari ntangiye mvuga nti twitege ko yenda kurangira vuba kubera ko iki gisebo turi kuvuga gishobora kugera ku banyamerika n'abanyayisirayeli kiri ku rwego rutakwihanganirwa. Bari kugira ibihombo bikomeye cyane, bari gutakaza abasirikare. Mu minsi ishize mu makuru ya vuba havuzwe iby'indege. Urabivuze nibuka nyine indege, hari indege ebyiri zagiye mu kirere cya Irani, imwe ishinzwe kongera amavuta mu ndege, indi nanone ishinzwe nyine urugamba. Hanyuma hari harimo abasirikare 6 bose rero bararashwe barapfa. Ariko nanone ikintu gikomeye ni ukuntu nyine Amerika yahise iteguza Irani ikayibwira ngo aba basirikare bapfuye no kugomeza barasira ku ndege bitege ikintu gikomeye, bitege kurimbuka gukomeye gutwewe na Amerika. Nicyo nari ngiye gusobanura. Ibihombo Amerika iri kugira ni ibihombo idashobora gukomeza kwihanganira kuko ni ibihombo biri kuyikoza isoni, ni ibihombo biri kuyihenda mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'amafaranga. Intambara irabahenda ku rwego batatekerezaga. Rero icyo bavuze kirashoboka, bagiye gukora iyo bwabaga, bahagurukana imbaraga zose nibishoboka banakoresha intambara yo ku butaka kuko je nicyo gisubizo cyonyine mbona, kuko bakoresheje intambara yo mu kirere Irani ishobora kwihagararaho, intambara yo mu mazi Irani yihagararaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi amahirwe basigaranye nayo gukoresha intambara yo ku butaka, bakohereza abasirikare. Iyo uvuze intambara yo ku butaka umuntu yumva ko Irani ishobora kuzaba icecetse cyane ko ubu ngubu Irani, ikirere cya Irani n'undi cyarangaye, indege zose zigeraho nta kibazo. Ariko nabo bateguje ko umunsi biyeranje cyangwa se bakoze ikosa bagakoresha intambara yo ku butaka nabo baziboneraho. Icyo ngicyo ni ikangata cyangwa se n'iterabwoba kuko buriya intambara yo ku butaka kugira ngo ishoboke igere no ku ntego nuko iba yunganiwe n'ikirere. Ni ukuvuga ngo rero niba uyu munsi ikirere kirangaye bivuze ngo ubwirinzi bwa Irani bwamaze gucika intege. Ni ukuvuga ngo igihe cyose Amerika na Israel bazabagenzura ikirere cya Irani, intambara yo ku butaka izaborohera kuko abazaba bari ku butaka icyo bakora ni ukugenda bigarurira ibice runaka, hanyuma resistance yakahabaye igacibwa intege n'ingabo zo mu kirere cyangwa se n'indege. Ni ukuvuga ngo rero niyo mahirwe ya nyuma Amerika isigaranye kugira ngo yikure muri iyi ntambara, yikure mu kimwaro kuko ubundi aho bigeze Irani yamaze kwambika ubusa, niko nabivuga. Niyo mpamvu rero navuga ngo twitege ko intambara ishobora kurangira vuba kubera ko ntabwo Amerika na Israel biteguye kwirwana igihe kirekire, ntabwo bishoboka. Kandi nanone ntibiteguye kuyivamo batsinzwe ngo amarike amaboko kandi aribo bayitangije. Ibyo rero bizatuma bakora iyo bwabaga bahagurukana imbaraga za nyuma kugira ngo babone ko bakwikura muri Irani, kandi uburyo bwo kuhikura nta kundi nuko bagera ku ntego yabajyanyeyo, ariyo gukoraho ubutegetsi bw'abayatora, hakajyaho ubundi butegetsi buzakorana nabo, bityo icyo Amerika yashakaga ikabira kibonye. Birimo biravugwa ko Amerika irimo kunyura ku ruhande indiregitoma ikabwira Urusiya cyangwa se perezida w'Urusiya ngo ibafashe bagire ibiganiro na Irani. Hanyuma Irani yo ntibikozwa, iravuga ngo twe tuzarwana paka imyaka 10. Impamvu mutekereza koko ibi bintu bizoroha? Ibi birashoboka. Buriya ikintu nari numva unsobanura cyuko abasigaranye amahirwe yo gukoresha ingabo zo ku butaka ni amahirwe ya nyuma. Ubundi imbere yayo ikindi icyabafasha nuko Irani yakwemera kumanika amaboko. Kumanika amaboko rero ikintu cyayitera kumanika amaboko nuko Uburusiya n'Ubushinwa byayivaho.
cyangwa se bikayisaba kumanika amaboko kuko uyu munsi nubwo batajya mu itangazamakuru ngo bidoge ariko ikoranabuhanga Irani gukoresha ni iry'Abashinwa n'Abarusiya amakuru y'ubutasi bari gukoresha nta yabo kubera ko bo inzego zabo zarashegeshwe ni ngo uyu munsi tageti bari kurasaho ni bari guhabwa coordonnées n'Abarusiya n'Abashinwa ni ngo Abarusiya n'Abashinwa baramutse bahagaritse gufasha Irani yaburi oburije kumanika amaboko niyo mpamvu Amerika na Israel ari bwo buryo bwa mbere bari gukoresha kugira ngo Irani imanike amaboko bigizwemo uruhare n'Uburusiya ariko ibwo buryo nibunanirana amahitamo ya nyuma bara basigaranye nayo kohereza ingabo zo ku butaka. Icyo kibazo uvuze kirakomeye kandi abatwumva dukurikiye ntabwo cyoroshye ariko kandi iyo urebye Irani mu ntambara zo mu mazi nabwo irimo gutsinda Amerika kuko hari ukuntu amato ya Amerika azakaraswa hari imitego iba mu mazi za misile zitegwa mu mazi iyo tekinoloji Amerika idafite Abisirayeli badafite yo gutega misile mu mazi ishobora kwirimo ishegesha Amerika nayo. Ntabwo ari ukuvuga ko iyo tekinoloji batarifite aho rwoho twaba dukabije kuko kubijyanye n'intambara zo mu kirere intambara zo mu mazi rwose Abanyamerika n'Abanyayisirayeli bihagazeho kuko bafite aho babitegurira bafite inyanja bashobora guteguriramo izo ntambara niyo mpamvu marine zabo Air Force yabo bose baba bakomeye ariko impamvu Irani itarimo iborohera mu mazi bayisanze mu matwari yayo bayisanga ahantu imenyereye ikindi baje ibiteguye ni ukuvuga ngo Irani yateguye uru rugamba kandi Irani yari izi neza yuko ibanga ry'Abanyamerika n'Abanyayisirayeli ari ugukubita vuba intambara ikarangira kubera ko babizi ko intambara zibahenda ko badashobora kuzirwana igihe kirekire hanyuma Irani nayo rero yiteguye kugira ngo ibananize ituma urugamba ruzatinda kuko aho niho intege nke z'Abanyamerika na Israel ziri kuko urugamba rutinze rurabananira kubera ko kurukora birabahenda barushoramo imbaraga nyinshi Irani yo rero yateguye kwihagararaho igamije kunaniza Amerika na Israel ibikora mu buhe buryo yabikoze mu buryo bubiri mu buryo bwa mbere yateguye drone na misile nyinshi zishoboka kandi zidahenze hanyuma ku buryo izohereza ari nyinshi bigacanganyukisha air defense system kandi noneho uko bizicanganyukisha niko zirekura ibisasu byinshi ibyo uko zirekura ibisasu byinshi niko zihusha niko zigira ibyo zihusha byanze bikunze muri misiri 100 Iran iteye ntihabura nk'icumi zigera kuri target ibyo rero kuri Iran nta iba ari success ntabwo biyitungura nundi zohereza ibizi neza ko zitari bugere kuri target zose ariko iravuga ngo nishaka ibimwe igere kuri target kuko bo baba bakoze nyinshi ku giciro gitoya bakazohereza ku bwinshi hanyuma rero hari nubwo bashobora kohereza misiri imwe Israel cyangwa Amerika bo bakohereza ibisasu bibiri byo kuyisama ubwo miliyoni 2 zikaba ziragiye gusama misiri imwe itarengeje 10,000 ubwo urumva rero iyo niyo mibare Iran yakoze irabona ati twebwe tuzagira nyinshi zishoboka tujye tuzohereza kujye tubananize kuko ntibazasama zose niba nagerageza gusama ntibizashoboka ntibazabishobora igihe kinini ikindi cya kabiri uburyo kubananiza ni ukoresha zira mine zo mu mazi baba ati ibirindiro byabo baze zabo ziri mu mazi nidukomeza kubaderanja nubwo tutaba twizeye kurohari amato yabo ariko ni deranjoma ni deranjoma ni nka kuriya ugira gutya uri mutambuka akabuye gato kakakwinjira mu rukweto kariya ntabwo gafite ubushobozi bwo kugutobora ikirenge ntigafite ubushobozi bwo kuguca ikirenge ariko karakujena ku buryo bigeraho ukabuburireho kwicara cyangwa se guhagarara ukabanza ukakavanamo Iran rero nayo nubwo nibwo buryo bikoresha izira mine irabizi ko zitashobora kurohamisha ari amato ko zidashobora kugira
ariko nibura irabuti kuko ubu ubwabo bazi ko zirimo bituma bitwararika movement zabo mu mazi zikarushaho kwitonderwa. Ntabwo nukuvuga ngo ubwabyo nukuba bibamo ubwoba kuvuga ngo bahurana inkeke bavuga bati nta wamenya uko bashyira imbaraga mu kwirinda niko bagabanya imbaraga zo kugaba ibitero. Nukuvuga ngo rero Irani muri make yiteguye igamije kunaniza uwo bahanganye kugira ngo intambara izatwara igihe kirekire, kuko izi neza yuko igihe kirekire ariho intege nke z'Abanyamerika na Israel ziherereye. Mujtaba Khamenei Mungu ari Khamenei biravuga ko yaba ari muri koma, mu gihe Amerika nk'uko twabivuze yashyizeho miliyoni 10 z'amadolari ku muntu wese uzamubona, kandi muri iki gihe gikomeye uyu mugabo afite imbaraga, kandi Amerika kwishyizeho icyo kintu ikabishyizeho ayo mafaranga, ishyizeho ayo miliyoni yose, ibibazo ko ari miliyari zirenga 15 z'amanyarwanda. Biravuga ko rero ashobora kuba ari muri koma. Samwe niko mubyumva iki kintu cyo gushyiraho imbaraga zingana kuriya ku muntu uzamubona kuri Amerika mu gitekereza gute? Uriya mu tegetse w'ikirenga wa Irani mushya, imbaraga ze ntabwo ziri muri we ubwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'Abanya-Irani, kuko yashyizweho nyine ngo asimbure se, ariko uburyo Abanyamerika bitwaye muri iyi ntambara na mbere y'iyi ntambara byagabanije igikundiro cyabo ku Banya-Irani batari bashyigikiye ubutegetsi bw'abayatollah. Bituma n'ibyo Amerika yari yiteze yuko nibatera bazashyikirwa n'abaturage, bituma bibeshya, bagaragara ko bibeshya. Kuko icya mbere ibitero bitangira byibashyiye inzego z'ubutegetsi, ariko hari n'abaturage babiguyemo. Hari amashuri n'ibitaro byashenywe, ntabwo byose ariko byagiye bigwa ku mategeko ya gisirikare. Ibyo rero hari Abanya-Irani byarakaje. Hanyuma ikindi, imyigaragambyo yigeze kuba, Amerika yizeza gutabara, ntabwo yatabaye. Hari Abanya-Irani benshi bayiguyemo, ku buryo bavuga ati Abanyamerika bashobora kuba barimo badushuka, ntabwo batwitayeho. Hanyuma hari ibintu byinshi byagiye bituma Abanyamerika n'Abanya-Isirayeli bagabanya igikundiro mu Banya-Irani, ku buryo uyu munsi Abanya-Irani wavuga hafi ya bose bari inyuma y'ubuyobozi bwabo. Icyo rero ni ikintu gikomeye giha imbaraga uyu mutegetsi mushya w'ikirenga. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bwe, ubwo nari nshatse gusobanura ko imbaraga ze zidashingiye kuri ubwo buzima bwe. Hari abavuga ko yaba yaranakomenekeye muri kiriya gitero cyahitanye se, abandi bakavuga ko yaba yarakomenekejwe nyuma, ku buryo ibyo barabishingira ko na statement babona. Ni ukuvuga ngo icyo babishingiraho yo ni uko kuva intambara yatangira ntabwo arigera agaragara mu ruhame. No mu gihe bamwimika, uretse gutangaza ko yimitswe, ubwe ntiyigeze agaragara. N'ijambo rye ryo guhumuriza Abanya-Irani ryo kubabwira iby'ibihe barimo, ryasomwe kuri televiziyo n'umunyamakuru, ntabwo ari we waryisomeye. Ibyo rero byongera impungenge mu kwibaza ku buzima bwe, kwibaza ese hari n'abavuga ati ese mu by'ukuri ariho, hari abavuga ese niba ariho ari mu yihe state, ari mu yihe. Hari n'abavuga ko yacitse amaguru, hari abavuga ko yakomeretse mu buryo bukomeye, wumva hari n'abavuga ko ari muri koma. Muri rusange ayo makuru yose arimo arakwirakwira ashingiye ku kuva Irani yagabwaho ibitero, ntabwo arigera agaragara mu ruhame. Imbaraga ze rero ntabwo zishingiye kuri presence ye, ahubwo zishingiye ku bumwe bw'Abanya-Irani buri inyuma y'ubutegetsi bwabo, kuko babonye uburyo bukomeje kwihagararaho, kandi bakabona ikintu cya mbere Abanya-Irani batinya. Ubushize twigiye kubivugaho, ni igihugu gifite amateka maremare, kiri mu bihugu bitigeze bikolonizwa. Ni ukuvuga ngo kuba kitarakolonijwe ni uko ari igihugu cyakomeje kwihagararaho kuva mu myaka myinshi. Uku kwihagararaho nta handi kuva mu bumwe bwabo. Nguho ni igihugu kitigeze kivogerwa. Rero ibyo bintu bituma gihorana imbaraga
kandi gihorana akantu ko gushyira hamwe no kumva ko badashaka undi muntu ubivangira mu miyoborere. Bashobora kuba batishimiye ubutegetsi bw'abayatora ariko bakumva batanashaka ko hari undi uza ngo abashyireho umuyobozi, ahubwo bakavuga bati aba nubwo bari babi ariko bareke tuzabikurireho twishyirireho abo dushaka. Ntabwo rero kuba ari babi bahitamo kuyoborwa nabo aho kugira ngo bayoborwe n'ushyizweho n'abandi uzakoreshwa nabo. Ibyo rero bituma uyu munsi byongerera imbaraga ubutegetsi bwa Irani nubwo bwaba budakunzwe cyane ariko kuri bo ibi birarutana. Bahitamo kuyoborwa n'abategetsi babi babo aho kugira ngo bashyirirweho umutegetsi uzakorerwamo n'abandi bise naho ari ubukoroni mu yindi sura. Abaperezida babanjije Donald Trump cya gihugu baragitinye. Yego, Irani ntabwo bigeze bayitera, barayitinye rwose ntibayitera. Donald Trump agiyeho amera nk'uje gusohoza ibintu by'ubuhanuzi cyangwa by'isezerano sinzi. Ariko urebye ibihugu biri muri OTAN ukuntu byafashije Trump, ukuntu biri gufasha Amerika, ubona birimo gutseta ibirenge. Hari n'ibyashatse kuzamo ejo bundi Trump arabwira ati mwaratinze ni mu byihorere. Iki kintu, iyi ntambara iri hariya mu burasirazuba bwo hagati ntabwo izambika ubusa Trump cyangwa igasiga yeguye cyangwa avuye ku butegetsi? Hari ikintu uriya ukwiye kumenya nabwo cyangwa se abadukuriye bakwiye kumenya. Buriya Amerika sisiteme iyobora iba ifite imbaraga kuruta umuntu uri ku butegetsi. Uyu munsi turi kubona Trump ariko ntabwo ari Trump, ni sisiteme ya Amerika. Ni ukuvuga ngo igenda ihindura uko yifata muri politike mpuzamahanga cyangwa se muri geopolitike bitewe n'aho inyungu za Amerika ziherereye cyangwa n'icyo bifuza kugeraho. Uyu munsi hari ikosa rikomeye abanyamerika bakomeje kureba imbaraga zabo, biyumva ko bakomeye ariko ntibabona neza ko hari imbaraga zindi ziri kwiyubaka mu burasirazuba bw'isi. Abo mu burengerazuba bw'isi rero barimo baratungurwa uyu munsi. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo batunguwe no kwihagararaho kwa Irani ariko n'ukwihagararaho k'Uburusiya. Uko buriya Uburusiya butera Ukraine, OTAN n'abanyamerika bumvaga nibenterivena Uburusiya burite bumanika amaboko. Bumvaga nibazana y'intwaro, bumvaga nibafata biriya bihano byose by'ubukungu, Uburusiya buri buhite bucika intege. Ariko sisiteme y'imirwanire y'Uburusiya yarabatunguye. Resistance y'Uburusiya irabatungura. Ndetse noneho igenda ibafatana ibice mu buryo butangaje. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi sisiteme y'imirwanire ya OTAN ni nayo sisiteme y'imirwanire y'abanyamerika muri rusange, ni sisiteme ishaje. Ni sisiteme ikoresha ibidege bya rutura bihagurukana ibikabyo ariko bigahaguruka bihenze, n'ibisasu bakoresha bisaba gutwarwa n'izo ndege nabyo byose bikabahenda. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwa kera buhenze mu by'ukuri budashobora gutuma barwana intambara z'igihe kirekire. Aho niho bisanze muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo rero sisiteme y'abanyamerika ntabwo izi ntambara baziteje wenda ari ubusazi bwa Trump, ahubwo ni sisiteme y'abanyamerika yashakaga kubona ubundi buryo bwo kongera ubukungu bwabo. n'intambara ubundi zifite inyungu z'ubukungu kubera ko barimo batinya izamuka ry'ubukungu rikabije ry'Ubushinwa, bakabona ko uburyo bwo kugira ngo bakomeze kugira igitinyiro ni uko bongera ibice bagenzura bifite ubukungu bw'isi. Muri ibyo bice bagomba kugenzura rero harimo Afurika, harimo n'uburasirazuba bwo hagati. Kugira ngo babigenzure rero, uburyo bwa mbere bwo kubigenzura ni ukugerageza gukuraho abayobozi batabumva, badakorana nabo, bagashyiraho ababumva. Ubushize twarimo dusobanuye icyitwa petrodolari. Ibi ni ukuvuga ngo igihugu kidacuruza peteroli mu madolari kiba kirimo
kibangamira ubukungu bwa Amerika. Ibyo rero nibyo bahereyeho mu kurwana zino ntambara. Muri make ni intambara zigamije gushimangira igitinyiro cya Amerika, ariko cyane cyane binyuze mu kongera ubukungu no kongera influence yabo aha ku butaka buhishe umutungo kamere utuma bakomeza kujya imbere mu bijyanye n'ubukungu. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ibyo turi kubona ntabwo dukwiriye kubyitirira Trump cyane, ni systeme y'abanyamerika muri rusange. Nibatsindwa nyine na Amerika izaba itsinzwe, nubwo Trump ashobora kuzibuka mu mateka nk'uwatsindishije igihugu cye muri ubwo buryo, ariko muri rusange niko politiki y'abanyamerika ihagaze muri iki gihe. Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, yateguje intambara ikomeye, irimbuka rikomeye kuri Irani, kandi yabitangaje avuga ko agiye kwirimbura. Yego, ibi bintu avuze muri iki gihe hashize ibyumweru birenga 3 barwana, akaba atarabikoze, bikaba byaramunaniye. Hari ikindi kintu yahishe inyuma atari bwakoresha, agiye gukoresha. Icyo Netanyahu yavuze ni nacyo abanyamerika bavuze, ni nacyo nayo imaze gusobanura mu kanya. Uyu munsi hari ibintu bitatu biri imbere yabo. Icya mbere, gukubita abanya Irani bakamanika amaboko. Icyo cyarananiranye. Icya kabiri gihari ni ukuba abanya Irani bahatirwa kumanika amaboko bigizwemo uruhare n'Uburusiya n'Ubushinwa. Ibyo biri gukorwa mu buryo bwa diplomasi buri kubera inbox. Ibyo nibibaho Abashinwa n'Abarusiya bakagabanya inkunga kuri Irani bakayihatira kumanika amaboko, ni uburyo bwa kabiri bushobora gutuma intambara irangira. Ibyo byose rero nibinanirana, uburyo bumwe Israel na Amerika basigaranye nubwo kohereza ingabo ku butaka, ni nabyo bari gutanga muri uwo muburo, nibwo buryo basigaranye bwo kugira ngo batsinde Irani mu buryo bwa burundu. Nshuti bakunzi mukurikiye Umushinga TV, turabashimiye cyane gukurikirana ibiganiro byacu, kandi mukore share, mukore subscribe, mukore comment, mukore like. Buri munsi twiteguye kuzira tubagezaho ibiganiro byiza. Murakoze cyane. Yego.